Diz wag acceptar man um coma, diz man okay, sin okay, ya. lesa. Sin lesa, sin nada. Sin lesa. So, di que sama entregar mi mes kaba. Probablemente. Like, minus si Botawak South Park? Botawak South Park? No. Okay, you should. I advise it na king kuta. Di kong. Ding South Park na ting episode, hope interesante kuta puntra di kong nos hinanang nota lesa. Especialmente com policies ng asina, kung eigenlijk po sa botabay de acordo com diferente cos, kuta basta importante pa po sa aqui que botabay de acordo com ni. Okay. Pero na nota lesa inanta end up de situation no agradable. Yeah. Anda desfena de bisaba okay no si po firma wo nos to yudabo. Anda di biata firma. Di ko nga trobe bono lesa nos nota pa yudaba at all. Pero pues bating ulesa. Lo cual a mí me es interesante ta ku 10 horas pasa. WhatsApp tem Facebook page. Mutata sabes? No. Mita sige nang diba Facebook pasina kimi porque da up to date ku nang latest info e aqui nang nga decididi tomou oportunidade de shut down algum rumor. Pasobra. WhatsApp te sige proteja e secure bo private messages na no por wak bo mensaje nang ni escucha bo llamada nang e tampouco Facebook no por. Okay. WhatsApp no ta tiene un log de turhendo ko ta mandando message of ko ta llamando nang no por wak bo shared location e tampouco Facebook no por hasi say. Okay. WhatsApp no ta vai compartir bo contacts ko Facebook. WhatsApp groups ta queda privado. Bo porta hasta escoge opção para bo mensaje nang desaparecer ora bo mande. E sempre bo por download bo data pa bo wak exactamente kiko botin stored pa bo mes per door ko ita encrypted nang no por wak kiko abotin guarda. Sa ita letterlijk pa abo so wak. Dus Okay. ita interessante. Si acaso botin bo kersa precies kiko bo mes sin guarda, pa so claro botin a opção tambe pa no backup nada. So rinando na guarda dibo, lo qual maopta pa siya uiteindelijk pa so di ko mita guardando tanto mensaje na. Das mita safe. You are safe. Ah, okay, Di lo thank qual you, Dios. WhatsApp ta bisa. Di lo qual WhatsApp ta bisa. Okay. Jesus Wow. Christ. Bawag lo ka lamang kabiwak? No. No? No, mawak na ito la pasa ka ba? Okay, saludos. Pa-endorse mener ng arriba denge auto, arriba tow truck. Wow, quizás nang ta menos safe. Pero no si Probablemente. safe. Di lo qual WhatsApp ta bisa nang sita safe. Pero, Okay. si acaso, abo decidibo, sa aki ko, no, mi no kersi ko sa aki mas, that's fine. Turhen ta queda na opsyon ng panamis. Ting otro opsyon! WhatsApp no te único. Dorko nos in tanto ang ikaba ko WhatsApp e vooral nos hindi nang di costumber, bestia nang di costumber eigenlijk. Nos no ta gusta así cos nang no bugo tabi kami nos vida de una manera grande. Dus ito ba itong desisyon difícil. Pero, si acaso, abo bisa hey, mita don, mi no ker sige ko WhatsApp mas, mi no kiar panambay hasi e crossover ko business nang por usa e data ko nang tinde WhatsApp riba Facebook tambe, dus nang meson data, no bo private messages. Ting outra opção, Telegram. Basta kora Telegram e ultimo biyaha ko WhatsApp tating problema ko sigumi sa ito ora Facebook a compra WhatsApp ko torena ay no makaba torena by Telegram después di simang torena by back riba WhatsApp. Sí. Pero Telegram ta bong di kung ito e closest competitor ding termino nang di functionality. Ito hasi praktikamente turcos ko WhatsApp tambe ta hasi ta hasta e parse e app ora buse. Okay. Me quiere pa e cambio esa que lo un cambio fácil y no solamente por messages nanta end-to-end encrypted, pero también por laga messages ng self-destruct después de un given period kung no talaga yung trace di cualquier cosa ko bota papi di J. Sa kita similar na disappearing messages di WhatsApp, pero Telegram ta siguranos ku turcos to disappear without a trace, siguro por no por haya nada back mas. Agora aqui, também não tô novo, pero para nós é novo, dor que ainda não vai buscar outra opção não para não seguir o WhatsApp. Signal tá para esse não de nós que seguro tá hope paranoid, não tá confiando em gente, não quer para nenhum gente não sabe nada de nada. Signal te app pabo. Nang nota store nada dibo. Nada. Nang diz mister dibo número de telefone para assim que é app por funcionar. That's it.
Mas nang nuker sa dibo, na nuta ba hasi say tampoko, pesay bo tayo diferente henda nang kutabi sa wari na permitin tanto tempo kaba kuseg no iminuto yung problema kuni. Dus, si bo tabi sa okay, basta mi ta prefera esay kisa signal tão opção pabo, e também da end-to-end encrypted, ti diferença grande é app sumes ta open source. Esay kika sa kirmen ko e code dia app ta publicly available to view, lo qual ta si ku e criador ng ita si impossible pa criador ng sneak and backdoors ko por duna gobyerno ng of hackers e akseso na bo mensahe nang. Desse ta hope mas safe ko tu resto. No si ba bisa okay? Algo completamente diferente? Selo portang opsyon babo. Também boting iMessage, me te querer es nang boting iPhone Messenger por conocer saki, boting Google Messages também, Facebook Messenger, pero banta honesto, si bo no quer WhatsApp, no usa Facebook Messenger tampoco. E outro nang kuya acaba tato conheci também para mais tempo, Line, Viber, você agora Viber, WeChat e também outro nang. Viber tata in, basta tempo passa. Sí, tata basta in. Quer que no tato existe mais, pero Yes. ate, boting diferente opsyon nang si abo bisa mi no ker sige ko WhatsApp, baile sa kwadi nang tabay pas mi ho kubo, pasini ki bo por queda in touch kubo hende nang Exacto. isintibo safe. Nabisa mo po download Tinder, Grindr, kamas? Esse é um No? diferente tipo de messaging service. Oh, Bopa sorry. message ainda, siguro, tá funcionar. Diz é um tiki diferente. Um tiki. Yeah. E me te quer especialmente se bodo E também da end-to-end encrypted. Se bodo E tem Hopi pedir, end-to-end encryption. se bodo vai pedir bo friends pa Na também download say. encrypt Bo din mo friends, kuta end-to-end. ding relasyon. Nang tabahay na mes yung problema, George.